BJP asong pen puthon mass joining amai kedeng pon. JCC Dal Delhi area pencepatir pipon sipam sande katalon pon. BJP asong pen puthon mass joining amai kedeng pon. BJP asai hemalong mass joining kedeng pon bangso mai kedeng pon along ke join donatum Aam Aadmi Party mate thi hek pen APP asong hatum join don lapen bangsuri ICR muchitong do pusi pherang ke atumalong chithan pon bangso mai along BJP president Roland Killing lapen CEM ke hai Dr. Tuliram Ronghang atumahin pen si mai chari pon lapen non MP candidate Amar Singh Tiso alang lita chitong don lapen kaprek pen MLA EM MSC atumta chitong dun rintisi bangso mai RD do jot pen non kibang GMP election alam chithan chimum ingsamjin pen mai pajut ponlong pamelo difu pen nilituma pherang ki Rostam Hanse nang kilo berta public TV Karbianglo আন্তরিক অভিনন্দন আর ওয়েলকাম কার্ডম জোহান আপোনালোকৰ আজি চিন্তা চৰ্চা কৰিছে যে বিশেষকৈ যিবিলাকে যোৱাবাৰ কণ্টেষ্ট কৰিছে আম আদমি পাৰ্টি প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে হেৰিনা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় তাতে যোগদান কৰা হৈছে কোপলি সমষ্টিৰ পৰা অশোক কুমাৰ চৌহান তেওঁ যোগদান কৰিলে হাৰহাট সমষ্টিৰ পৰা বেগম লাগুৰি যোগদান কৰিলে তাৰপিছত লাংফেৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি জিতেন ৰংপিও যোগদান কৰিলে জিতেন ৰংপি কৰা নাই নেকি ফুলনি সমষ্টি দশৰথ দাস তেওঁ যোগদান কৰিলে আৰু ধনশিৰি সমষ্টিত অমৃত মিছ তেওঁ মিন্স লুম্বায়ং কনষ্টিটুৱেঞ্চি কাৰ্তিক জন্মা লুম্বায়ং জনজেলাংগী কেইজনমান আজি আকৌ বৰজান কনষ্টিটুৱেঞ্চি আৰু নীলিক কনষ্টিটুৱেঞ্চিটো জইন কৰিলে ইলিয়াছ ফাংচৌ জইন কৰিলে আৰু আজি ভৱেশ্বৰ ওৰাঙে জইন কৰিলে গতিকে আপোনালোকে যিটো জইন কৰিছে অপ্ৰক্তা বক্তা আপোনালোকৰ নেতৃত্ব দিয়া দিল্লীৰ চিফ মিনিষ্টাৰ গোটেইখিনি কথা আমাৰ বিধায়ক বিদা সিং লেং ডাঙৰে আপোনালোকে বিতংভাৱে বলাই থৈছে যে তেওঁ নিজে এটো চিম্পুল পেন্দে কিন্তু এবাৰ গোৱা ইলেকশ্যনত এছেম্বলি ইলেকশ্যনত 47 ক্ৰোৰ্ছত আম আদমি দিল্লী পৰা তেওঁ ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে ক'ত টকা ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে মদ বিক্ৰী কৰাৰ পৰাই ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে মদ বিক্ৰী কৰাও ইলিগেল এক বটল কিনিলে দুটা বটল পাব বোলে দিল্লীত সব মদৰ দোকান একদম বহাই মানুহৰ সব মদ খাব কাৰণে তেওঁ দোকান খুলি ফ্ৰী কৰি দিছে সেইকাৰণে তেওঁ MP আছে আপুনি MP দিল্লী সঞ্জয় সিং তেওঁ এৰেষ্ট কৰিছে মিনিষ্টাৰ এৰেষ্ট কৰিছে ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰ এৰেষ্ট কৰিছে এতিয়া লাষ্টত চিফ মিনিষ্টাৰ চাৰিজন এৰেষ্ট কৰা হৈ গ'ল আপোনালোকৰ চব সেইটো পাৰ্টি সেইটো দল গতিকে আপোনালোকে যিটো যোগদান কৰিছে আমাৰ বুদ্ধিশ্বৰ ওৰাং নেতৃত্ব আপোনালোকে আহিছে ভালে হৈছে আপোনালোকক কাৰ্বি আংলঙত কিছুমান দেওপানী সমষ্টিত মই দেখিছোঁ যে APSLC জইন কৰিছে APSLC আপোনালোকে জইন কৰাৰ কোনো লাভ নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ চৰকাৰ নাই গভৰ্ণমেণ্ট নাই চৰকাৰ নহ'লে গভৰ্ণমেণ্ট নহ'লে কি আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰিব APSLC বিলাক কিবা গভৰ্ণমেণ্ট আছে কি টাউন কমিটি যিমান টাউন কমিটি আছে কাৰ্বি আংলঙত ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ এজনো জিকা নাই কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানখিনি লেম্পছ ইলেকশ্যন হৈছে কপাৰেটিভ লেম্পছত এজনো তেওঁলোকৰ জিকা নাই কাৰ্বি আংলঙৰ 26টা সমষ্টি MEC সমষ্টি আছে আমি BJP দখলতে আছে APSLC আছে নেকি MLA
অসমতো নাই কাৰ্বি আংলঙতো নাই অল ইণ্ডিয়াতো নাই MLA এজনো আম আদমি পাৰ্টি সৰি PSLC MLA এজনো নাই MPও নাই MLA নাই কোনো নাই তেওঁলোকৰ ইলেক্টেড সেই পাৰ্টিৰ ini Karbi Anglong lapen ke di Mahasau la ke Thoma district Pangrum Petpen ilitum total voter si 8,90,000 la si अब की बार 400 पार आ टारगेट सी बीजेपी तंगे एन लो MP लसी अब की बार 5 लाख पार को बांसी निलितुम के सोंग पन बम दाम बम लो लपेन अनुतिन बीजेपी पे इंचार्ज पेन चेंगलो के क्लेम बांग पुतुम आन सितमे चेपा दुत पनो लपेन के aku kaprek aparti pen sitame non nang kecepa o katum dolo pini sitame amadmi pen pusame bang pharo phoso se nang join don lo lasi penap sitame aku APSLC dhonsuri ladak ke claim ke damatum sitame penata nang join don thupo lasi ladak abang ke non IMP election abang ke contest abang ke avidaji pusi nili thek dam long lo athe Karbi Anglong MAC inkoira trok do la inkoira trok sitame BJP atum IMAC chai saide la pen ke di Mahasau sitame 28 ang bong pen 25 ke BJP la bangso IMAC saide la pen la Pangrum Petpen 54 MAC abang ke kadong abita BJP along siki ong no la pen ke nang litum langoi ward along pusita sitame lems along pusitame nohok pusame akaprega party ke achili achela ta bemati asila nanglitum kado beta nanglitum media hoi pen pusame hola my meeting nangidun kun e kado we sitame nanglitum media hoi pen same pacetak no labang soala sa pinila bang phar phog jon ke la am admi party pen chatma mate kapre pini abange am admi party pen chat bodesor urang labang so leadership pen chualang bokajan pen si thul don lo laso leadership pen si ladang bangke nang sepa ok don sana la hadet ko tu claim chengi tu haidet lo pulote non 125 amendment bill labang so ke pachun jia phan labang ke Meghalaya Mizoram Tripura lapen Assam along ke do a tribal atum phan kerai kom jia phan isia bang lapen labang ke 244 article 244 lapen article 2751 labang so bangke pichun ponwet popu bangsi nili kadok awe arara phanta nili ke kem pon chengji lapen pachun jigelahan 125 constitutional amendment labang so banghan lo ke pachun jige lapen ladak lo tangte 275 one article ateng lo pala bangke direct funding elitum long finance lapen tribal area protection lahini article labang halo nili pechun pomcheng e bangke lapen autonomous state alam mange nili kaike mate ningji dun verpo lake elitum long standing a demand kasi lahini bangke equal fast a issue lo nili parliament long kachedam duni Karbi Anglong ensil arat hoy sarang lila MP hadet pen jong sinang lini kan phog angbong nali autonomous state aputhar mali pachun ikai ngasan ni thiduma autonomous state aputhar bangalada a process do kado govedo lasi continue yong se hang ponlo dangte elitum PC chunun edet po na penlada under the leadership of Dr. Tuliram Ronghang under the leadership of Dr. Himanto Biswa Sharma lapen ke BJP atum ke small state la bangso theory ta do la se chun pon wek ri pu bangsi nili matha pon Karbi Anglong autonomous council election of vote cepate duna bang bodesor urang alangli cepatir ki konsi alangli pini 535 amni chewan bensi that Bharatiya Janata Party district Asai Hemlong Pinen join lo ason thaksi arnigang ta kejon program do nang ta chini atumi candidate a phan
tiket kapijir lo bupen kang thum karni laso hu parokha pen ang chejeng ron wang bom pen dak di phuolong rada mai pije do long tame ni tuma long ka prek pen hang he adak lumbajong chonat lanta laso dim long tam ni tuma nin sekhang ni si Ilyas Phangcho chuke damtang ni lip consensi pen amat mi party pen ke thudon abang phu dame alangli ria sang ho tum pen atumi leaders ke doan ben alangli dame Bharatiya Janata Party a candidate aphan Omor Singh tiso aphan ongdung a vote ke hai dunji pu amen pen alangli tame atumi nang chepai ogdun lason thak thak si penap tame Dhonsri pen Donsri polo Dhonsri consensi pen APSLC atum pinya son joining a program da me pen apa duji nilitum ke along a consensi ke meeting ke dam de pin la nilitum ke da na tuma chini lo bang methang si da ke join anu tin phanda welcome lo pena media tum yong sinal tum da nang join dun da me da ka welcome lo ka te a dorja khula lo asin so phanda da ke a dorja khula nilitum ke boycott system hai so phanda welcome lo lasi bangani ke ha tum si methang si gari ta chewan a methang si nang join nu ji mane non phong bang ke Narendra Modi aphan pir thieng bang aja kong ke then nayap a prime minister Kapimanji aphan Karbi Anglong la 6 ST parliamentary consensus Karbi Anglong la pen di Mahasaw la pen West Karbi Anglong a candidate Omor Singh tiso aphan Indiang bong a phai ke ong nai Kapilong ji aphan but Kapilong ji aphan la pen alang ni longlo haidera phi je abatai tin parliament session long hempre ka puthak phan je kapaning ye dun je phan munitum anu tin da maning khang se lasi party dhorom khai ji pupe pin na se ani wang na me munitum kai ta me da BJP long sina che pok dun lo mane Narendra Modi phan pil thi mok pa che thang plu hong thom ang deng prime minister pe kape manji phan la pen ke India kangalong ke ong nai asit voters ke hai asit a phai ke ong nai laso Omor Singh tiso phan kerap dunji phan se anu tinta hang he pin da me bang methang che bang arelo gari dan cheria brelo itum ke bangri pu upe ke welcome so phan da lasi bang laso na che pe Karbi Anglong kaching thura saya mutam ni tum theklong lo lapen ke Karbi Anglong mon sam do lo BJP long ke party dhorom chi pupe boycott system ave so phan da welcome lo lasi anu tin da me ni bang hang tum si bang asi nang tum theklong po non ni mo jang mi po cheklo la ta taring kora srogar ni ke na tum result adar election ke jogyar ni lo mo result ke phli la ke june ala sunang theklong po je Indiang bong a phai ke ong nai ke hai bang polong te Omor Singh disul JCC Dal Dili area pencepatir pipon sipam sande katalon pon Thereponi phaing koira player ni Kristir Camp Dhansari constituency ke parlo Dal Dili JCC Dal Dili area pen cepatir pipon sipam sande katalon pon bangso mai adap por phainar ke malom pen pam sande puthak procession kilometer pho an ajak damsi anuten bang phubang phiten lapen kibi kichia tumta sutile mate chijor arbo ot ponsi jisu aphan ki kroyarat mate Christian adhoromatum anpini perthe adang long pen pachiton dunlo pini bangso mayalong maichari pona bangphu prem yudai dungdunga hinpen pam sande katalona long jumisen arna malam kithan lapen arna maphan anong kapathi alam chithan chimong pen mai misen pen pachun ponlong lo pusi alang litum pen pherang kia thengno nang chithan dun News Desk Report Public TV Karbi Anglong